Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankamuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Hvman. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Annan, so open the best media school in Ghana there, and you Too Much Multimedia College. If we say a band equipment upon a chair for a quadruple awadisium, any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then a location of a country bad junction. Fanamba ne guasio, na wankasa fre. Na mo bi another one, na mo bi kasa me frama. Wankasa fre, na beti di. Mema will be a aquaba shonko at the Batuma GH so every mu ebusia for and send back one Ghana for bomodia say wometimi atenwa say any asem kesia esi wo Abesim ebusia for we minkwe chire ye nia by this time there and say I abreast with the issue I was for your name say Brante wudini and din at the Richard appear one na sabre wodina ensem no efifna wedi ewu chese wase timi akoso edi ewu ewie na twitwa enkola miensa di omo ahye fridge mu ama emunsem na adane na enrada the sea show womo eko asetina na ensem wudi obepie mu ewo show na sabre ya twe aba apono so a ye bebie mu na entiase bi ewo mu bia no wo a wo hwe wo so atimi enya bi ade atokotodwe mu na ansa na ye bekomu krampo no bisafo a live program or live for the abomodia say ye Ghana ye mayimu nsem de ehun hia pa say obeto enkradia fra obi bia wonni bi wadan fo bi obi bia betimi afra no board no so adjoin live program na ye di nkomo no na wo so da dwenche eba na nkomo no betimi akọ wano na say ye timi aboabo ye ho ewo eye dwumede yi eso na mera enkomo no emu no the set show enrada and someone would have appeared more Abesim incident na na update for fra ora Kwaku Annan our no and the presenter our that the seat show and no they to dry and say and Abesim hon kwa Abesim acquired the Center for Ritual Killing bono a half region formerly bono half region and say bono region ebusa form na wo kanu wo bo Abesim din we no sakobo sunyane eso ebo techiman say san miensa we no se si ya wo sori akoho bi se wo pe nipa ho akwa kakra bi dia ye obi bi onyankuma de bi a anakura mpo no u de fryer ade beye wo weni ase kakra na u de pese onye bi a oho de center kese pa na nu ni djuma titira a dodo na ade mo agimu a wo mo eye bie ewo Abesim oho na headquarters na se sunyane ayenkura bata saa so na bo techimendi so se ho ayenkura bata na wakasa ensemwe no wodi ensembi betudwa efa Richard appear yi enwa branti asabre wono na center of the whole issue no watcha ebra police for kwachi abranti no ensana wetwe bie no nyama na nipa ho akwa na chef fridge no ensa ba akwa na wetwa no wodi ato ade mu na tese wasoki ewo nsuo mu entia police for che no ni nia no so pensu anu mo kohwe nsu anu ma saa adekro na wodi nipa nsa tuma nsuogu na no okotwe ya Ghana speaks on our developing story. Yes sir enya huna meni asem ene ye ka wa say yes spiritual party police for krampo a wo ma chi abrante no so wo ma an yomani am pepan dia so say ensem no ma hu ni pe masibra an ha abrante no the 6 ebe na police for no and I say say nsuo no no me kra no ebetimi aye bibi edetia a police for na ensem no de e ko no se na emu dosifate no si e ka se di enikan e kan na se aka chia no ya kan ni pani so asema na se ye di ato nchente hunti na hunya se ene de ebenya odi for ai nsem yi wadi e kire pa efi fitase na bi so pete benya no wa kire yemu a kire eye entiase wonya bi se echinti na se sabre odi for ene o kam ho amene no di nkomo ene odi for ye odi for pani a wada Holy Ghost Fire and Prayer Ministry ano meche odi for Bernard Esiem Bomni man akwa ba de ran komo no mu an odi fo mo akwa ba ejuso na bibia boko na mi adum ye ho den pa sinya mi ase ide ba dia se odi fo na ko tie nya bad oh
o suit no apɛ na bibia yɛ kama da ne kwan so asidan kan rade rade do ɔgye asidan pa na ne nyɛ mu no ɛfata nti onso da mi nhyira o seamstress ana o tailor a opam ɛhyɛ o sa ati obapa na odifo Abesim nsɛm yɛ no wa yɛ di wabie yɛ ni afa nsɛm bebree wɔ mu yɛ ni wadi nkɔmɔ afa ho akyɛ na nei ade a ɛyɛ owura Kwaku Annan kan yɛ abɔ nipa hu kakra ɛne sɛ abrante no wotimi ehwie ensuo a ensa ɛyɛ nipa nsa a wetwa wasoki wo mo hwie sɛ nsuo no bi nom yanse na polisifoɔ kye no ɛde na akɔ ɛyɛ na so sɛ asɛm no bɛsi yɛ nti ase anse ne akɔtie ɛyɛ owura Kwaku Annan bɛ ɔde nsɛm no to dwa kɔ bɛsi yɛ nti ase ɛno no die mpa ne kyerɛ ɛyɛ honhoma kɔ anase ehunam ani so anase sɛ nkɔfoɔ ka sɛ ɛdambo bi na adwuma ka kakra nti no otu sa na mana obi num enso bi sa die ne kyerɛ mame nkyia motif achichi ni benche we die mame set ni straight die kyerɛ nyina ne sɛ unse asɛm na aba no on sɛ ɔno mu nsu no ade menim on the prophetic word and asɛ honhom nsɛm a menim about that ne sɛ ɛyɛ energetic we bia ɛde ma wɔn emani energy shunku bia but what you say ɛna odi hwɛ case ba ko foolish case ensuo na ɛtaade ne ho ni nyinaa se kyerɛ nyinaa no because owura Kwaku kra ka say ya kye ne pen case me se ba ko foolish case se unse akwala ne yede na yade yede so what you say enti ɛho akwa na ɛho nyoma na aka ne de wodi nya strength bisa se obayifo no mo bi mo ja odi nya de obayifo wi nipa na mo a odi nya de odi building spiritual strength ema ne buye du ne hu yehu ma me nkyerɛ wo Abesim be pe man kesim Ghana ha nyina ba yima that road no so honote odi de waka no fesiki ase ni ekotie ye owura Kwaku Annan our dad the show and no as host nin somebody to dwa I don't know a special investigators and intelligence gatherers a omodo wasona to fom bi se nsem no mo de ebesoma no so abie mu akire nipa ase ewom ye ekotie no emra ne ba ebewura nkomo no mu akodi. On Ghana Speaks on our developing story on strange murder cases in Abesim in the Bono region. The seed show per our intelligence gathering. We want the police and our intelligence organizations to primarily zero down on the Sakawa boys, our more Abesim enclave. And I will tell the security agency that there's a lot to uncover. Abesim ho. Moye mo checks here, Sakawa boys gugu ho. Na mon crack it down on them. Before one betu to read him ni kwayem, ni sirem, and wodotum. It sounds one mudoson. No me na shishin, almost shisha quiet, almost shisha form. See, I make us eyes on my the police, intelligence agencies won't crack it down on them. IGP, crack down on them. Me didn't catch them. Me say, Abesim Hono is the nerve center of the transportation of human part. The whole Ghana, who nipa parts, Eddie di bonini yankuma diani nasefwa. Oh, now win him. Let me tell you how the modus operandi work. So be per human part. Enye easy say, ubetimi free hana wako. There's the chain of arrangement, you know. If free hana akwa, that's what they do. So enye easy say ubetimi trail the trail no eko ura hosa. No. Bear in mind, eye nipa no mu kum wom. Na de ehu ni say, enipa ne part no a womo eden eton no. Say nipa ni a enye so omudi nka kum nipa no anse omatwa ne ti ne nan eni na yo. No. Police sa brandtie no Richard Apia no mu make sure say mo de be fa vigorous yimu non cancer mo nkyerem enipa ni gira ho no se ne nsa ene obi hia e de akoye ade a yenku nipa na ansa. No, once nipa ni gira ho alive ne ya solitape na no to the extent so ontimi ntiemu nye dede no, that is where they cut the hand like this pa at the full glare of say nipa no. So where bema ne sabi mpreduasa
ne hwa no ehwa no ena omu hia hwa no omu te hia hwa no de ye niema bebre ehwa no o ne hwa ogina ho ani kan wa ne ye yi ne hwa bebre hu wo ma ayi so ma omu ye wanzamfo ne ye yi hwa no se be ma no so kote no so no omu hwehwa nso a ye twa ne se te se bi mpreduasa ne ye yi ni na kama yi ni se na ni tua se yo ba nso a wo be se na ha mu hoyi na omu yi v shape no kama na dade mu wo mu yi body part ni nara kosi se bibi omu hia bi omu tutu ni na ansa afi omu de omu ya omu to body na chine now in Abesim me say enipa no ye yam bi e wa Abesim ko Ghana police, you know what I'm talking about. Go down there. The leftover body no, your grimy body no. I'm talking about Abesim. Your yam nipa no. The aka no. Into untimi tracy body no. Now, again, we want the state agencies to also throw their satellites into Sunyani Township and look out for some big public toilets. Our intelligence is closing up as one source of dumping grounds of dead bodies. Now, me pese a police fo, a soldier fo, CID fo, BNI or anase NI one from say almost the same NIB. Muna mama muni Echo Sunyani Township. In Sunyani, some of the big public toilets, you know, one source of dumping grounds. They did dead bodies. I don't want to. Me person member say me na maybe no. Me, I'm an investigative journalist and I'm to report what I know. But I'm saying, say the security agencies are Masoria, led by the police chief, Ayora, Dr. George Dampare, very great guy. I salute you, Chief. Mama Muninko Sunyane. Because Sunyane no, ohoni nipa no muria to two parts niria, they dump the bodies. In Abesim, they don't. Now, they are told me answer, moon tracing ko Techiman. Techiman no, in the hinterlands, Mr. Moon come through. Ube who said Techiman so, aso anu gidi wo masa Ghana ye hu Ghana is more scared than I ever thought. And Monday me catch them say me no me ni free na me feel say bia Nigeria near town who tete sans mo de be movies near there, but now Ghana is becoming more scared than Nigeria. Indeed, it is heavily reported that Sabrantiane Yachine friend Richard Apia was earlier arrested by the police, and he immediately started drinking the water soaked on the dead body. That's the report. Abra ya chi abrantie Richard Apiano. Body na odia she fridge ni mu ewo ne dem ho no. Ensuo egu akola ne nsa ho na muntie miye. Ensuo we soaking ensuo ewo ensa no dead ensa no. Odi ensuo egu nsa no. Then he started drinking the water. Now, let me tell the Ghana police, consider this as spiritual. However, there is a lot to uncover. It was a ritual no ye. The Ghana police for Multimedia. I know, say, ritualistic and ritual stuff is not admissible in court. However, I am just to give heads up. The police, me say, sa de no or ye wo hono. Onum nsuo no ewo ensa no no. Me say Ghana police is a spiritual thing, but go deeper. Abrante ne samo be touch no samo be yedin o. It's up to you. Munim de somewhere. And again I say Ghana police, put your maximum best to ensure that Richard Apia speaks and speaks well. And Ghana police would be shocked and awe the names that will come out. They say, Samu Yirenwa, a dinner ebepie piano, me pamocho, Ghana police, Mamon Fedini in Ghana for, because we know what we know. I do not want to take the wind out of your sail. No. We are just giving the police some time to do further investigations.
Now me can last week me catch the Ghana for and a Monday me bet waso. Me say Abesim ho keke. The murder cases in Abesim started way back. Oh, the only president or the nine see ho no dijuma was former and late Flight Lieutenant Jerry John Rawlings in 1988. Again you see Abesim ohene a friend Nana Twene. Oni na pamfu ekokum akwala friend Kofi fence Twento. Rawlings kumomwe woman now. Yes, okumwom. That alone tells all of us to say, 1988 besi ene 21st century still Abesim edaso recording murder cases. That alone tells all of us what's going on. Me say ohini pombi wo Ghana ha, me mpese mebo ni dina ni din su bepie. Ohini pombi o ekura wo dimu hine no started with tea. And such cases have been reported heavily as he gets involved. And the police don't cover these things. Because me say, Sabrantiano, Muma Muyire Noa, a dear Bepiepie no, Mubehu a software kukudam for bidin, a wo meimu. Some of our software kukudam for be a din bepie. Mubehu top politicians bidin, a bepiepie. Some top businessmen din bepiepie. And then, ahimfu bidin, ebe piepi ewo my way. Trust me, don't joke with this. Baby, your mind drunu. Ghana continue to become dark and darker. Bidin kia catch on my moon penny for say omen munukum kasi abekata so no ye hu hwi bi ye mu wi amosi mu kuro we hey your man ya hey de ben a Christian nation. I said no. Enya abusomso they say obi susum no. Timi nim how I met describe Ghana. It's dark. And dark secret is so many oma and I show me ma onyankopon nim nyam abomu na je say ora Kwaku Annan a wada the sea show ono nso findings a wometimi aya wagada and na wade abetu janese Abesim nsem no enye eha ene eha kekewu eyansem a se gene ye pejemu ai national issue dia egaga na nsem de beti bipa ebo yasumu na odi for me say aba usubiem se na me kan ye no ye ko me say 1 point bi o make o hu ami nti ase o ka say ono ankasa clarify say hunhum adie say ye ntwiti na hunhum adie no ehun no be say umbem kaka na mbie ye ni fa ho si obi a o ye wudi ni anampo ye ehun say o ye into rituals o nipa we twa ne anase nipa hunam bia we twa wo de tu nsom no a die na kire die na timi ye ma no ana empo krampo no se ba no se oni asem a kwan be so na sa die we betimi abo no mu die kire ni se unse se enipa ne de o de memfa mfiri o mo de yefun nsu eya ade onipa no wu enti ye twitwi ne ho ena ne hunsu no asofo ni bi koje unse wonyinya wanim ekoje ede be ye enwoma what you say ma spiritual boostment bi anase energetic bi e boostu omo anga so omo on the demonic side. Okay. Oh, and in so no the time sana or the no one where case you nkonkosi hwe. Until they say as we keep it calm, we will share the court pictures no call nkonkosi hwe. There is a strong spiritual backup. And I said there is a strong spiritual tidings a word ye no. What you say? Me too. Wo so wa kum nipa ne pa wa yesa ade no. Oh, and as ade ensa na da nzu mu onom ye no. Kira wo say ensa bi e beba saa case no bia anya adwuma. Yemfa ensa no kra nto nchen. Ensuo na ta ho a onom no. E man spiritual strength bi and spiritual energy bi a ano odin. But what you say? And a full spiritual. Do we kum nipa e dia sacrifice aman in suman and na boso but a full spiritual. E my young fan say a honama diana say a enia dia bia ye do debi. But what you say? Debi. Ena enkola de bia because enkola no mu jano ana omu hunam nipa diano. Unso mo se da nimbone. Entu omu ye pure. Enu nti na abere womu a omu ye rituals occultic men eta yusu nkola ni apemfo no eye energetic we bi e de ma omu
But what you say, and a Kwaku is energetic and so blood no more channel. Woma hold in the blood bank of the demons. Ah, woman edinya holding. On say, at the end of the year for sacrifice for their rituals, for their deities, their principalities, all the demons they drink blood. They feed on human flesh. And if they have their dwellings in you, you will live as a representative of them on this earth. And you bet my nipa nam say you come a branch, you bet my nipa moja, say you who a branch. But what was I going to say? Not just was the police a Jubeko no, acquire a nipa Jubeko, a nipa ya, and making that structure, so much to me, near to keep law and order. Now, same be saying no. Well, better and that day for my word go cramp no. I so much a socio. And now when you so Omer and Damat is a Ghana, it's been a sanity from such a situation. Maybe the Americans society will handle. I guess so you'll be our own son of what quadrim. Share you Dr. Beckley dear by. Share any papa pay a cum. I did my memory. I was a Ghana Hankas and ye married him why a day boy who by no. Yen found woman some women say whom be at the whom be the shant to quite a bit say and whom some and should they musa because will be a bay for crowd to Fanico police station. And then say, send in some years if fast yeah canoe. Na every rap bia me binu si e ka se ye kumupa se me be fa ne sen me de ye ka se kumpa dia me meka no kore asofo ni bi ensa shase the top pastors ni omo Ghana bi and yes wa boso ya e bebre ensa shase oh na ye mpanimfo ni bi nso ensa shase because of the excess money and as they require for what oh na power on the surface of the earth no on our bones were so powerful in our society. And you know, and your mom be any. And to be said, the Okoya diano, and the Otadi Nechi. The Otadi Nechi war influence in the society. But what you say, okay. And at your Koya and Wayaj in Sikadi, and you see to turn no bony panidia, and another means something is about to happen. And something's about to happen, so yeah, and they said the panels or your war equipped in the realms of the spirit. And Kwaku chinipa demons and they really through the hand panel. Echine enye me mota said the ye can say ya cheno. Udi na case you nko si bewu. International drum be na canon because me ema me adi say maybe na drum kaka because nipa we kunu we twitwa no wasa afa ne nsadia tu nsom ehwia no police for na so say ya chew. Enye adwumuka bibi because obi ehunhum nipa na onante hum say hum nyama no ye we die ehuna mani na wo hwie ya bi nana ehunhum ade ni bia what you say purely spiritual ade ni bia what about say occultic kingdom demonic war occultic men ehia ewo wo mo de na ya chi obi ato nya pa ne yam ne yi akwala ne so obi ahwebi eno nso me nu order ntimi kire de be koso na yenhwe owura kokwana ne nsem no ye fa ne fi evitiasem se no kan o se Abesim wo Sakawa boy bi o bi Sakawa boy sinya no a police phone ti wo mo no ntwe wo mo no mo ntoto wo ma no wo hwa Ghana ha kura ya sa emranti wa bi se mo ta gusu pa no ya akro no utieti nsem ya ka te se nyama bi se akoso me ka according to speculations so before enyese asema proof be down according to speculations no swedro wo central region no na metetese amanfo keka yetetese amanfo keka se boys who call for be who Ford boys be brave wo san say do for dos wo ho a mo ya kwankyere ede mo edi sa Abesim also yes Ford boys egu na say onu se kwachi ritual killing yes also na ye ritual killing headquarters Nti ye wo mia ye ninim se nsem se koso ye twama nsem na chinsem ansa na ya say movie ana say die nti na ye ntimi take actions e wo sa mia na mpo ye nim se nkofo mo tesa na nyama bi se no mo atuwa na mo na ye tie ne se hu se nipa no ono na de ne ho na oye na ade oye na ade nipa na ode ne ya ade so no so de ne ho minim pa o se ode ne ho na oye na ade na I just watching real handed
and a raw handed no crown said ya involve police in winning now ye be involve wom but what you say e kura wo kan say enipa de do so do and then mebu na bebre na ye rituals ye fraud and I won say majority of them ehwie mojagu fraud boys majority of them ehwie mojagu obi wa onhwie mu physical but ye be twa aboa kon ye be free nsuman no wa ye bibi ni nyina ye mojakum ni bia but what you say and na oman wo ma doso and na won say ye mpanimfo ni bi nso ka ho de ncha make say mpanimfo ni bi ka ho say mo amuye leaders amudi oman anim e wo sen ka mo sika ba system nim what you say mo gunyo mo betem amanfo na amanfo to me enjoy the living in the society and as a Ghana as a whole but mpanimfo ma jidi nyomam de bia mo increase taxes de bia mo increase nyoma enuma kwa na ekosoro ti abranche no ba be bobra no adwuma nsu ni oman nim oba be bobra no peer pressure ne sa namfo same sa no manuma no a e de sa no ma we ba no okodwa ni bia eno ano ena mpanimfo so de bia omka se emegunu no ena ye the future of this country it's not true by mpanimfo ne bu bem se opani a o twasan onim se ne chia wo enti se wo twasan na manchi ma ne dia ene Ghana emegunu beda wakoma so hwe mebunu ye so dia ye fix the country hwe mpanimfo no so de omo so de kasa se mo bu oman ni ye na sika wo oman nim ena asumdue protection wo oman obi aye adwuma kakra na onye sika we nyina nkoso ena we di aye prophecies what you say aye prophecies is much happening oye den koso ba mo besi but what you say on the demonic side oye den ya program bibia empanimfo ni bi nsa sase entu koso ba vom ebesi and answer the besi nso no wo mo hia representative a oye nipa na no ma bi ade nya fu wo mo hia representative a oye nipa e wa asase no so de ade na fo ni mo aba okay enti ya ye enti wan ye mfa no ho enkonko bu osia na ni ti kwa akọ ya kire ma enti hwan e de ye mpa obi a oye ye hu nipa na ye mfa no nsi ade no ye mfa no nkonko gi sa ade wi nana afikwa na aniba be nyan odi for me the weekend dey me shouldn't asekra obi a ohwe ye bia on seek spiritual protection oni pa ne ba yo aside the fact say we ye huhu masem huhu nyama na omde ye krampo no ye nipa a nipa no ye won mra ye de boy ho bra na emra wo ho say ye nku nipa ena nyama akụkọ kọsum ya tete ha se bibi koso ye nipa se ya tete ho bibi koso so se obenye obi so osori akọ ye hwemu no na se ye te wo ye twen according to Kwaku Annan 1988 ena Abesim wo first spiritual cleaner better abonten a obi ate so ye late president Rollins na odi ade ate so okun kofo na se ohonum se ka intelligence kran nyina wo se wo ye prone area bibi say betimi akoso wanted every time dia manfo ahobambo fo no maso da form etietie hwehwemu to omu po say obi tekisa afufuru kra ye die tie ne hwehwemu sa na say abrase na ye see yate ye nya approve ntini ete wo yate ye nya approve ne ete wo for years unte krampo no ye tete wa wu ni wo Ghana ye betimi a cho say me ha say de wutu kwan enko ho wo na ko ha ye betimi de wo ye ka edi tuni pasu ye ni se sa na koso bate man ye ntu ana moda je asemesi edina se asem we su ba be ye de esibia na esiko na still na manfo di djuma bita nana we kura de unse de bia meka se there is more to it than said ye hunu on akanifo no mudi o ma feel Ghana big time but what you say de Jamaica so ma feel big time say wo de say ye won panifo wo man mu ha na asem si eguboba efri kuro bi so de biada ochina na esi wa ochina na to ha ochina na esi wa enti sojafo ni oman mu nana sojafo ni oman mu say the police force intamment ntama mumbie sojafo no mkoku kuro no so sojafo ye investigation wo de say de be contem sojafo so be be ma na soja ni bowura aboso na aboso me no be stop soja ni but what you say o be before complain okay ya be search adenchi na we say what you say ye we gina ba bi o say du gina e no man no so say a police one mo aba asem kakra
because and ɔman Ghana bebree adwene sɛ a police wɔgye ayi bribe ɛgye ademudeɛ wɔn sɛ na de nia kyɛn etu it's time sɛ ɔman nankasa yɛhwɛ yɛn ho yie okay wɔn wobɛbɔ wɔn ankasa ho ban ahwɛ no wabusua yie sɛ mpanimfoɔ no anim wɔn a then you must fight for your own liberty and as your own freedom and as your own rights enipa ne ba ɔba bɛkum etu nso nya na bɛyɛ ndɛ nso bɛkunu odi for mami hwɛ comment section no wotumi sɛ amanfo ɛba up on board na me fa kakra fi hɔ na asempa ɔse so sad so tv so wotumi sɛ na ɛbra video no kɔ so no no so bɛhwɛ bi a ɔde ne sɛ gu ne tirem wotumi sɛ ayɛm hyehyɛ pa ɛna ato no so so tv bi ɔse aw nana jesisi we are coming to Ghana every day. Ghana we get different news. What, why, what Nana Ado is doing there? Is he sleeping there? Nana Jesina Biosi, please, you can contact me. I will show you on your phone. Then you go there and take pictures and you will see all of them who comes there for body parts. Sir, if I am in Ghana, it's easy for me to see them because I know them. I learned from school in Italy. I can use my phone, just phone, not camera. Abrante some mention and tia or information be onya could be better we take a phone lines in park. Then get that to the upper chain watch them at their train, wait me on the show. Engineer Besha not as a map quite be a mamma. Now, yes, between the phone lines that two and number couple bet me I responded to the chaps no near wound your upper chair. I will the message no their banana. Your trunk command as well. Na say sana me kan so confirm you say ye nim say nyama bi say cost to but I say o kanu ya bo ano so ye kan enko bedwam ntina say obi anim na ehye no ho ye o me bebe e wo Ghana ha untimi ntu kwan ko say owo na so e wo man yimu ye be wi osisi a ike nim say ka freedom of movement there e ka ye mra ho so nye be bia na obetimi akọ enti adenti ena nyama say no ye ntimi nhyehyɛ ho mra say dabi say yate say bi say koso krampa obi bia be hu say udu nwa hye bi say mu no asotwe bi say da ho ma wa say asotwe ye de twa obi fofo hwe a enno no kon obi krampa aye na adwem mu wosi na dwem kokra so obi tu sa na money bi no because and I say your Sakawa boys aye normal won nam prom case bi a chechire omo obi ni ye nim wo pa say uni dwuma bi edi ye nim so ye Sakawa boy nipa nim na so na mkrom obeshia police in chechire no obeshia soldier obi efin because na bi obejiski ba wo hwe ngofa mantra abrofo weduma bi a ye bia so we make account for who this kako to back of grandpa ye bi say wo nsem enti adenti ni ani sa structures ni bi e wo ye memo a te say nipa fa hu edi boni e te say na na se na me de me kan se empanimfo no ma felie we mu nyina ye kan be kwa kosi empanimfo no so wo mo no ka se empunu a epunu yen na ye beda pa wa cha se yen hia ye be se enti no it's time so mo boa Ghana as a whole pa John say na de ne ko unti bi nye pani honorable minister government and as a president member of a parliament na we ya ekosu na mutibi muhunu bi na anamon be mpo na mutu afa ho se mu di police fo akọ na ntentama mo ntama yi asrafo ni bi sojafo bi na fo bi enwuwuram na mo posisi mo ho mutima ye say fie nta de kwa akọ na mo aye investigation tough investigation enti ye be sere wo enuma bi say koso di na Ghana no me de minim say from 2020 na be kopim 2031 no de ba no nana moja be hwie gusa kopim 2031 moja be hwie gusa enti no onipa no wan seek protection for your own self no ammo no wabuhua ho ban ya e de abuhua na de ni ti age a kirema hwe wo de abu ene date started 2020 kopim 2031 moja be hwie gusa hwe omu wie nkwala wedi a e ba mbrewafo de so emmerwa obi abo ne bre wi a nana they are using them for ritual sacrifice every nkwala so a e ba mrewa so nana yetu aba da ben yetu aba 2020 obi akopri tumi me ma oman Ghana adwen aba so 2021 na yetu aba no obi akopri tumi
ɛna tumi ni nso a wokɔpere no nso no wode nipa ne bɛkɔ akɔda ase a yɛka sɛ all the hierarchies anaasɛ abosom abayifoɔ ɛmonsamfoɔ principalities no wokɔ akɔpere tumi no a wɔkɔ ne nkyɛn no wode nipa ne bɛkɔ akɔda ase nsuo na wokuta asena ɛkɔ ne nkyɛn nana kekekeke yɛgu nsa nana woboaeɛ a yɛba Abesim ɛde na de ba akɔda ase as an honorable, as a member of parliament, as an MP, as a government ɛde na de ba akɔda ase enti sɛ tumi na boa wɔmanya ne dibia no a tumi na wopɛ ne deɛ ɛne na seda no de ba akɔma no na seda no hɛ study yɛtu aba wie sɛ deɛ accident kɔ so ɛnyɛ biribiara o ɛyɛ aseda naa bi wo nkɔnkɔyɛ o wɔwilisi ho ama tumi ni ɛkwanya sɛ okay ɛne ebi a meyɛ honorable ebi a meyɛ pastor meyɛ prophet ebi a lord kwawe me car bɛɛ 20 ne nam so enti cars 20 ne bi a momfa mu 10 odi study bo se cars bubomba ɛwɔ ya kwantempɔn so wo bɛ study a ɛnyɛ bibiara o tumi na ebi mu kɔ pere yɛ no ɛna asɔfoɔ ni bi nso pere tumi ni bi pato akyɛ sɛ enti mogya ne bɛhwie gu saa ebi kura ba bɛsisi wɔ nsɔre dɛ sorry them so nsɔre dɛm ebi ba bɛkɔ so nsɔre dɛm ɛno kura deɛ yɛbɛkyi nipa no nsɔre dɛm mu ankasa na ɛna wo nsɛ nana akɔ sɛ mo akɔ siki power no enti power no ɛho akadeɛ nyina wɔ sa mo yɛ okay ɛho bibia is about power na wo pɛ anaasɛ wotumi a wopɛ no wate ase and you may concern all the power beyond and you have the capability say and also to me yes adeɛ no okay the moment a tumi ni de power ama wo de wo fame a wo pɛ ama wo de wo sika wo pɛ ama wo de ɛne wo betua na bo ade ama na bo ade na yes ankola kunkum no but what you say apinfo mu by heart no me ka sɛ mu refia January ba na me kan sa nyoma wi mo ko ba na mo ko bom recordings na ye ne previous a me kan sa nyoma wi but what you say edi sa nyoma nyoma boni tantan nyoma no unse edi na kwakwa sɛ on the face of Ghana no enche Awurade bɛba but what you say enche Awurade bɛba no e wo sɛ wo position ho mo bi mfa ne nsɛm emefo aboboa no. Now Ghana that we are living, I fight for your own self. Oh my boy, it is yes yenka. Yes yenka. Yakasa on konko kasa baby, yes yenka. Ye betwim yakɔ court na sefo a enkedia ebe pie mu no. Se unse Bible say a prophet etna wa odi for hema kurobo no ono nso atimu bi. But what you say? Enche kura ebe pipi o yenso de o me start ya kidnapping kola no asore de enti wo wa abo se ya be fa oba e bia ma me se me fa mbra pam no kɔ enti woni be ba ho so no ne ya wiewie o but what you say enti it's about to get hotter and worse enti for wo benya wo tie didim de ene da ho so hwa ho yie seek protection ewe radim enko ba bia nko seek protection all the one more enkonyadem abosom ensutadeɛ ensutene etwa emu ese nyina odia o demanding blood and blood shed is for 10 years nana blood shed is for 10 years right ebe koso sa kopim December yes sir it's about to get worse what do you see it here na get worse say you ntwa no ye hwe ma ne say ansa na ye segwetu say o see ka say be say na asay o man ye serious one Ghana as a whole ye serious unse na last me ka bibi say yanka ni wachi awo say agwo na de dudu ni sabe o so takrache but what you say Ghana nyina si ba akofo na nso Ghana nyina si ba akofo na nso en na mamufo but what you say enti anu be bi kochewa ye de be sa government na mamufo say muntimi mo ye ho ba muntimi hwe Ghana so yie ene the next 10 years back to abane de be mufu so enti sa ye spiritual implications na ye de aba physical enye MPP enye NDC ene ntimi nye wo ye spiritual implications e bi mu selfish reasons ene bi mu nyoma acquiring for power and wealth bi o mpamti no ene ye really see ye ho
ebia your company my phone nipa be 5,000 every week biya no munye nipa 100 ya every week biya na bia mo phone nipa be mienu company ni patch what you say ebia no transport yard na say me transport owner ba me join sa kingdom no ene mo pe man na sa pemfo dia na say nkola dia ene mo nye me car ni mu no enkola bi e benya accident bi obi ehu na enwuma be koso Ghana won enwuma be ko Ghana ya de bia me ka se Ghana nye Christian country o individuals ni nkofo bi ene ya de o man ni o de da ko message that true prophecies for 2021 e de aba be kire America kra ka ya o aka be 4 months 3 months ye di brunyan bum no mebesi enti so an show hu yie na o ma obi ade ni nsam hunu bi aba wofro na obi de ni nsam kwa bi aba wofro na oteku kra dia wa but what you say me too pa wa defend yourself protect yourself ready na kwan to but what you say me too osube ye nyina ye nyuba senso ayesese mojo de enti is up for you nipa ne se wo be yese wani beda ho wa adwemu bete be fast but what you say be fast on the face of Ghana be fast enti bi me say me pie o nana me say them from sorry there me say them to preaching me say them me ne me re ne me ma omukotu ba me say them sa enti wan nyansa now de ba bia wo so beko dia and it's up to you and afen so say enkola ne de ni twa na mbuafo de ni twa e be ba young girls so young girls from 18 years ekopim 30 years what your bodate enkola de ni kum ni wia mbuafo de ni wia 18 years young girls no kopim 30 years ubom de besi don so apen so neba o de na mesi maka o de bodate yo edi for mati de wakani nya na ya sako eye ora Kwaku Annan nsem mu no o sabe bo asem bi so se ewudi for no wo mu eku nipa na anya se preko pani e de se ke twa ne minimu na se yekunu na ne yekun bia se de emu no ye se fun onim de ye no onim papa onim bone to da ho de bia eni chi asem na enye saa no mo ye no weni kan ya chechire na otu ya mantama wontimi nkasa wontimi nya hwe na weni atuem de ekoso no na se onsa ene ye pa ye de sika esim ni etwa weni ye pa woti wona woti ase no ni eyi ohuna ndebi ni ye pa woti wona ni apai wo ni eyi enti na se wo bedi mewu kumi preko de ye die no menye die enti na omo oti ase na no mo ye so mo ntwen ma wungu anampo so mo pe nipa hu bibia mo nko mo kire nkofa wo bia wewu nko tutanya na de enti na de oti ase mo ne ye pe unse mekanise ansa na be sa de na sa wani chia so ni twitwa pass no there is a one demon bi eno ye sa nyoma no obehwa de nche ya muso na meka occultic men ohwa bi wa akola onwuye ni ye na to wadrum ni esi no wo de dade ye wadru ni ye di si akola ni kamunye na wusi o enye na wusi kopem se akola ne be fiti se ayi afufu a ye wa afe tio ana ansana ebeba nipa bi a omba be chiw ti sem se me na wo de me ba ye be ba chiw ukọ kasua won from Manam Johnson to kopem kasua ensori na wo ho no nana me say osofo bi ba be wu kasua na afi no afi we mu kopem next year na ebeye he na ensem be piepie film ensem ni wachi ni enye ni wachi from afi mu a ede kopem next year enu be bubu aba wona so ansa na ni wu na ba mama kan ko so bunse sanu manuma ni nyina ne ye wo principality a ono de on be so be ku dipa na kwa anaba bas when you chia life ni take you nkwa no enye si be twa omini o entam so ebia wo hene ni ache waso ni ache wo nan ni atwa enche mu da wo kam no na obi di nya power mu da wo tie mu no unsa meka se oman ye kika ni mu kire nyame so mpa ni obi a ni mewrade o enka kire wo se wo ni mewrade na kwan ye wopo ye wo rules and regulations a nyame ma
Kristo die gu amanse ye ni so na obe protect ye ni so. Wow, and a Satan show the rules and regulations, but a Christian for this Satan rules so. And Opobia kuna, what about Kuno? Ne Christonin. And to the Busasami Alpha, Asam come Alpha, and a be mobile phone, a yenipa or some. And to them in some sia, Satan bet my Baba Joe. And the son of me send to be to be finished. And Siadentina, nowadays a Christian for you pass you. A big question. Adentina nowadays a Christian for you try a minute. Nowadays a Christian for you kuyema. Yan ye ka say a radin. Na ye mu say a radin onimiana nana. Enti say alpha e bo ho ban. A radia ye ka no wasema oyo kakraka nyina e bo ho ban a. Wan be tima di wewu. O se o ti nsuo mu a ensuo fa wa me no ne ho. Wuna meja mu a eja ese wa me no ne ho. What you say? Na me ma de so chen e ma wo so da. Me bo ho ban ma ka me kronkron ye ho ntam. Enti adentina nowadays ye kuma Christopher no. Then there is something missing. Now what you say? There is a big question mark on the earth, and I said on the first surface of the realms. It's wow, we o Christo ni o jidi ni no. When there was a who sin to no mre ye. Ebia e boni bi esumi we. Na no obi antimi nsore so the sikan ba betwa wakun. But what you say? There is a spiritual protection and a physical protection. Ultimi nsore so kwa kokun obi akeke wo. No, bibi ensi kwa. Answer na bibi besi na dika wo si wo huhu wi ase da. Na what you say? Et esu wo huhu wi ase ade e wuli siaba. E na make principality na sem. E dika ensi ye wuli siaba. E ne mo nkonko carry mo tax no. Ba bia mo kɔ no, o nyame ba bia ni ho metima ye. Nyame ba bi wo wa, wo be ya na entintam da. Akwa sia bodua. Wo yo Kristo ni, wo nya boni bi na obi du akwa akogya nsutini nsutade ewiem atumfo sem na mekum obeba no na alpha eda ho na bofo atwa ho asia jacha guruwa ne te ho mununkum sachi na nim ebo ho ban. Who can take you? No one. So it's time say ye Kristo for ne be ye den o nyame onkunkum ni tumi mu ye de ye ho be sewrade nsa mo ne jai achiwade bia Okwandia so by Kristo mra na ebo ye ho ban. O man nim Kristo mra. But what you say? Ghana constitution or don't steal anamebua. But a Kristo for we are there. It is a we are the onyame mu a on the surface of a dom nani mu no. Go bu Ghana mra so. Kristo so abu ni mra so nti ye di bibi bo wa e benya mana se nyawo. Na no what